sest annan kogu elu sinule, et iga päev võiksin olla valgus teistele. Iga päev õpin seisma sinu sõna peal, palvetan, et võiksin tunda sind ma enam. Juhatan mind sa igal sammul minu teel, et iga päev võiksin olla valgus teistele. Iga päev ma elan sulle, iga päev ma järgnen sinule, iga päev vaid üksnes sinule. Iga päev õpin seisma sinu sõna peal, palvetan, et võiksin tunda sind ma enam. Juhata mind sa igal sammul minu teel, et iga päev võiksin olla valgus teistele. Iga päev ma elan sulle, iga päev ma järgnen sinule, iga päev vaid üksnes sinule. Iga päev ma elan sulle, iga päev ma järgnen sinule, iga päev vaid üksnes sinule. Ma elan sulle iga päev, ma elan sulle iga päev, ma elan sulle iga päev. Ma elan sulle iga päev, ma elan sulle iga päev, ma elan sulle iga päev. Elan sulle iga päev, elan sulle iga päev, elan sulle iga päev. Iga päev ma elan sulle, iga päev ma järgnen sinule, iga päev vaid üksnes sinule, vaid üksnes sinule. Iga päev. Sest ma tean, et elad sa mu südames, mis terveks saanud ja sulle nüüd kiitust toon sind, Jeesus, siin ülistan.
ja ma endiseks ei jää. iial endiseks ei jää, sest ma tean, et elad sa mu südames, mis terveks saad ja sulle nüüd kiitust toon sind, Jeesus, siin ülistan. kõik muutsid, isa, kõik muutsid, su armu võin tunda, kui sind appi hüüan. sa õnnistad mind ja mu teed valgustad, sinu võidus ma käin iga päev. ja ma endiseks ei jää, iial endiseks ei jää, sest ma tean, et elad sa mu südames, mis terveks saab ja sulle nüüd kiitust toon sind, Jeesus, siin ülistan, sest ma tean, et elad sa mu südames, mis terveks saab ja sulle nüüd kiitust toon sind, Jeesus, siin ülistan. ta süüta meis see lõõmav plekk, sind otsime. ta süüta meis see lõõmav plekk, sind otsime. paludes ta süüta meis see lõõmav plekk, sind otsime. paludes ta süüta meis see lõõmav plekk, sind otsime. ta süüta meis see lõõmav plekk, sind otsime. paludes ta süüta meis see lõõmav plekk, sind
Amen. Amen. Well, as we get into God's Word tonight, why don't you open up to 1 Timothy chapter 1. Ja nüüd, kui me siis läheme Jumala sõna juurde, siis sa võiksid võtta lahti esimese Timoteuse esimene peatükk. 1 Timothy chapter 1. Esimene Timoteuse esimene peatükk. And tonight is our first night for this year, on a Wednesday night. Ja täna siis on meie esimene kolmapäeva õhtu siin koos. And I think I told you all a couple weeks ago that we were going to make a new name for our Wednesday nights. Ja ma arvan, et ma ütlesin selle mõned nädalad tagasi, et me paneme selle kolmapäeva õhtule uue nime. Like a main title for all that we do. Nagu põhipealkirja kõigele sellele, mis me teeme. And so I talked to the church staff and they said, there's nothing better than what we already have. Ja ma rääkisin sellest kogudusele ja kogudus ütles, Pärri, ei ole midagi paremat sellest. So, real life 2017. Nii et reaalne elu 2017. And tonight we're going to be talking about, the title for this will be Praying for Unbelievers. Ja see pealkiri on palvetamine mitteusklike eest. You know, I think that we have a lot of work ahead of us as far as reaching people for Jesus Christ. Ja ma usun, et meil on palju tööd teha sellega, et jõuda inimesteni Jeesuse sõnumiga. And what we see throughout the Word of God and what I've experienced in my own life. Ja mis ma olen näinud Jumala sõnust ja oma elus kogenud. Is that if you will pray, it will help the path so much more than if we don't pray and we try to take the path. Ja olen tähele pannud seda, et kui me palvetame, siis me saame palju rohkem, saavutame palju rohkem kui siis, kui me ei palveta. Amen? So when we pray, the path is laid out for us. Kui me palvetame, siis tee luuakse meie ees. It's like the difference on riding on a dirt road and riding on a freshly paved road. See on nagu vahe selles, kui sa sõidad mingisugust munakiviteed mööda või siis värsket ilusat sillutist mööda. And so, you know, there's no highway that's not paved. The Autobahn is paved, let's say it that way. Sorry? The Autobahn has a nice smooth... Okay, kiirtee on Autobahn, ma ei tea. Kiirtee on sillutatud. Yes. Yeah. All right, so anyway, we'll go on because that's not my point today. Okay, lähme edasi. But Sõnumi juurde. as we start this year, Kui me alustame seda aastat, I just want to encourage you that you can be used by God. siis ma tahan sind julgustada, et sina saad olla Jumala poolt kasutatud. And I want to pray for this new year, as we go into this new year, that God will help us to be effective. Ja kui me läheme nüüd sellesse uude aastasse, siis tea, et Jumal tahab, et me oleksime efektiivsed. But I want you to pray in a specific way. Ja ma tahan, et me palvetaksime spetsiifilist, erilist viisi. And it's not going to be anything new. These are things that we've talked about before. See ei ole midagi uut, me oleme sellest rääkinud varem. But as we get into this new year, I just want to remind you of our responsibility to the world around us. Aga ma tahan sulle meenutada meie vastutust maailma ees meie ümber. And I believe that this has potential to be our very best year yet. Ja ma tahan sulle öelda, et sellel aastal on potentsiaal olla parim aasta seni. Amen. For you, for this church. Sulle, kogu sellele kogudusele. For me. Mulle. I want to have the best year yet. Ma tahan, et see oleks parim aasta senistest, mis on olnud. And for that to happen, we have got to be doing our part. Ja selleks, et see juhtuks, siis Jumal peab tegema oma osa. So that we could be more happy. Meie peame tegema oma osa, et me saaksime olla õnnelikud. So we can be more happy and more stable. Et me saaksime olla rohkem õnnelikud, More tasakaalukamad, vilja kandvamad and more blessed. ja rohkem õnnistatud. Amen. And so it's 1 Amen. Timothy chapter 1. Esimese Timoteuse esimene peatükk. 1 Timothy chapter 1. Esimene Timoteuse esimene peatükk. I believe that, there's things that God expects from us. Ma usun, et on asju, mida Jumal meilt ootab. And I know the secret to the future growth of this church. Ja ma tean seda saladust, mida see kogudus vajab edasiseks kasvuks. And God knows the secret. Ja Jumal teab seda saladust. And after tonight, you're going to know the secret. Ja pärast tänast õhtut sina tead seda saladust. Because really it's not a secret. Sest tegelikult see ei olegi saladus. But it's something that needs to be implemented. It needs to be part of our lives. See on midagi, mis peab lihtsalt saama rakendatud meie eludes ja olema osa meie eludest. And so we have got a job to do. Meil on töö, mida teha. But here's a way of looking at your life. See on see, kuidas sa peaksid nagu vaatama oma elu peale. In 1 Timothy chapter 1, Ja esimese Timoteuse esimene peatükk. and I want to read verses 15 through verse 17.
Psalmid 15-17. It says, here's a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ came into the world to save sinners, of whom I'm the worst. Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina. Why did Christ Jesus come? Miks Jeesus Kristus tuli? To save sinners. Päästma patuseid. That's you. See oled sina. That's me. See olen mina. He came to save us so that we could be holy and righteous. Ta tuli meid päästma, et me võiksime olla pühad ja So you don't need to walk around saying, I'm the sinner, I'm a sinner, I'm a sinner. Sa ei pea käima ringi öeldes, et ma olen patune. Because once we've received Jesus Christ as our Lord, we are no longer a sinner. Sest kui me oleme juba Jeesuse Kristuse isandana vastu võtnud, siis me ei ole enam patused. We've been saved by grace through faith. Me oleme päästetud armu läbi ja usu läbi. Amen? And so we trust God that He is working for us through Jesus Christ. Ja me usaldame Jumalat, et ta teeb tööd meie läbi Jeesuse Kristuse. But this is the reason Jesus came, is to save the world. Aga Jeesus tuli selleks, et päästa maailma. And I think it's interesting here how Paul said, and I'm the worst one. Ja huvitav on see, et Paulus ütleb, mina olen kõige hullem patune. And let's go on, keep reading with verse 16. Ja läheme edasi salmiga 16. It says, but for that very reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might be displayed in his immense patience as an example for those who believe in him and receive eternal life. Kuid minu peal on halastatud sellepärast, et Kristus Jeesus saaks osutada kogu oma pikka meelt, kõigepealt mind eeskujuks tuues neile, kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu. And so he was saying, God has saved me the worst, and so he will save anybody. Ta ütles sisuliselt seda, et Jumal päästis mind kõige hullemat, nii et Jumal võib päästa kõiki. In verse 17 he says, now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, to him be the glory and honor forever and ever. Amen. Aga ajastute kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti. And so Amen. what Paul is saying here See, mida Paulus siin ütleb, is if God would save me, et kui Jumal päästis mind, somebody who was killing Christians on a daily basis, see kedagi sellist, kes tappis kristlasi igapäevaselt. if God would save me through Jesus, he will save you through Jesus. Kui Jumal päästis mind Jeesuse Kristuse läbi, siis ta päästab ka sind Jeesuse Kristuse Jesus läbi. came to save sinners, and Paul said, and I was the worst. Jeesus tuli päästma patuseid ja Paulus ütles, mina olin see kõige hullem. You know, I think this was something that kind of was heavy on Paul's heart until the day he died. Ma usun, et see oli niisugune raskus Pauluse südamel seniajani, kuni ta suri. I think he understood that he was forgiven. Ma usun, et ta sai aru, et ta on andeks saanud. I think he believed with all of his heart that Jesus Christ paid a price for his mistakes in life. Ma usun, et ta sai aru, et Jeesus Kristus maksis hinna tema pattude eest ja tema vigade eest. But I think it was still something that he would remember and something that he regretted doing. Aga ma usun, et oli ikkagi midagi, mida ta mäletas ja millele ta tundis nagu, Regret. Yeah, they sound regret. Mida ta kahetses. And so this is how Paul truly felt. Et see on see, kuidas Paulus tegelikult tundis. He felt like I am the worst. Ta tundis, et mina olen see kõige hullem. I've disappointed God more than anybody could have disappointed God. Ta tundis nii, et mina petsin Jumalat rohkem kui keegi teine. I disappointed God so much Jesus had to show up and tell me to stop. Ma valmistasin Jumalale nii palju südamevalu, et Jeesus pidi ise ilmuma ja näitama ja ütlema, et lõpeta see. But Paul, when he says this, Aga kui Paulus seda ütleb, I think he truly believed this, ma usun, et ta tõesti uskus seda, that if God would save me, et kui Jumal päästis mind, he will save you. siis ta päästab ka sind. If God loves me, Et kui Jumal armastab mind, God loves you. siis Jumal armastab ka There is sind. no limit to the love of God. Ei ole piire Jumala And armastusel. it doesn't matter what you have done. Ja ei tähenda, mida sa oled teinud, It just matters what you do from this point forward. vaid tähendab see, mida sa sellest hetkest alates Do you teed. put your hope and trust in Jesus? Kas sa paned oma lootuse ja usu Jeesusesse? And if you do, Ja kui sa teed seda, is your testimony like Paul, siis sinu tunnistus saab olema nagu Pauluse where oma. you could talk to the people that you know and love,
ja sa saad rääkida inimestele Jumala armastusest And say, ja armastusega. if God would come into my life and help me, he will come into your life and help you. Ja öelda, et kui Jumal tuli minu ellu ja päästis mind ja armastas mind, siis ta saab tulla ka sinu ellu ja aidata sind. Amen? That needs to be our testimony. See peab olema meie tunnistus. It's not just, I'm saved and, you can believe what you want. Mitte nii, et sa võid uskuda, mida iganes sa soovid. I'm saved, I'm good. Ma olen päästetud, mul on kõik korras. I'm going to heaven. Ma lähen taevasse. But you believe what you want. Everybody has their own way to God. Aga sina võid uskuda seda, mida iganes sa tahad. Try your way Mis if you Jumalat sa want. tahad. Try your way if you want, that's fine. Proovi ükskõik, mis teed sa soovid. No, that should not be our heart. That's a politically correct, gross thought that has come into the church. See ei pea olema meie südame hoiak. See on nii-öelda poliitiliselt korrektne hoiak. And I think God hates it. Aga ma usun, et Jumal vihkab seda. I hate it. Mina vihkan seda. Because Jesus didn't come to save just some people. Sest Jeesus ei tulnud lihtsalt, et päästa mõned He inimesed. came to save everybody. Ta tuli, et päästa igaüks. Anybody who would believe. Igaühe, kes usub. And our mentality needs to be, if he would save me, I know he'll save you. Ja meie mentaliteet peab olema, et kui tema suutis päästa mind, siis ta suudab päästa ka sind. I need a savior. Mina vajan päästjat. You need a savior. Sina vajad päästjat. And Jesus is our savior. Ja Jeesus on meie päästja. Just believe. That's all we have to do is Lihtsalt just usu. believe. See on kõik, mis sa pead tegema. Usu lihtsalt. It's an easy step. See on lihtne samm. You just believe. Lihtsalt usu. But then it at the same time is going to be a step that is going to be resisted. Aga samas see on samm, mis saab olema püsiv. Vastuseisev. Yeah, because Satan doesn't want you to take that step. Ja see on nagu vastuseisev sellepärast, et saatan ei taha, et sa selle sammu astuksid. He's going to put thoughts in your head. He's going to surround you with people that say, oh, you're crazy. Ta paneb igasugused mõtteid su pähe, ta saadab inimesi teile, kes ütlevad, oled sa hull peast või? And you need to be ready to protect and to guard what God gives to you. Ja sa pead olema valmis kaitsma seda ja hoidma seda, mida Jumal on sinu sisse pannud. And there's people that exaggerate to make a point sometimes. Have you ever talked to somebody like that? Mõnikord inimesed püüavad nagu liialdada ja nagu põigustada ennast. Oled sa seda tähele pannud? Where they stand there and they're playing basketball and they're hitting like 3-point, 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 3-point. Mõnikord nad räägivad nagu, et nad käivad korvpalli mängimas ja siis kogu aeg said need 3 punkti viskad sinna sisse järjest. And then you come and talk to them and they say, yeah, I'm not very good. Ja siis kui nad hakkavad endast rääkima, siis nad ütlevad, ma tegelikult ei ole nii. Yeah, I play a little bit, but I'm not that great. Ma mängin natuke, aga ma ei ole ikka nii hea. And everybody knows they're great. Ja igaüks tegelikult teab, et nad on suurepärased. That's called false humility. Selle kohta öeldakse võlts alandlikkus. That's like a Christian say, I'm not really that saved. See on nii, nagu mõni kristlane ütleb, et ma tegelikult ei ole ikka nii päästetud. I'm no different than you. You could go party and drink and I'm kind of the Ma ei same. ole nii erinev sinust. Ma võin ka minna peole ja juua ja teha igasugust asju. You're not the same. Sa ei ole samasugune. The Bible says that we have been made a new creation in Christ Jesus and we are no longer the same. Piibel ütleb, et meie oleme uus loodu Jeesus Kristuses ja me ei ole enam samad. And you are not like you used to be and you are not like everybody else. Ja sa ei ole nii, nagu sa tavatsesid olla ja sa ei ole nii, nagu igaüks teine. And so Paul, he's not exaggerating when he said, I think I'm the worst of all sinners. Paulus ei liialda, kui ta ütleb, et mina olen kõige hullem kõigist patustest. He didn't just say that so everybody would say, no, you're the great apostle Paul. We know who you are. Ta ei teinud seda nagu selleks, et pärast teised tuleksid, patsutaksid talle õlale, et ei, Paulus, sa ikka tegelikult oled kõige parem kõikidest. That would be like Freddie saying, I can't play the guitar. See on umbes nii, nagu Fred ütleks, ma tegelikult ikka ei oska I just do gitarri the best I mängida. can. I just kind of show up, but I'm not very good. Ja ma teen oma parima ja ma lihtsalt küll näitan, aga ma tegelikult ei ole ikka nii hea. And we all know that he does a great job. Aga me tegelikult teame, et ta teeb suurepärast tööd. And he's only saying that so we'll say, oh no, Freddie, we wouldn't be able to do it without you, man. Aga ta ütleb seda lihtsalt sellepärast, et et kuulda seda, et Fredi, me tegelikult teame, et sa oled ikka nii suurepärane. We wouldn't be the same worship team if you didn't show up. Me ikka ei oleks see ülistusmeeskond, kui sind ei oleks kohal. He's hiding behind the soundboard right now.
I'm embarrassing him. ta on praegu seal kusagil selle soundi selle puldi taga peidus, natuke tunneb piinlikkust. But, so this is the wrong mentality to have. See on vale mentaalsus, mis võib olla To inimestel. put yourself down so that everybody lifts you up. Et nagu suruda ennast alla, et teised võiksid sind üles tõsta. This is not what Paul's doing here. See ei ole see, mida Paulus He teeb. didn't say, I'm the worst of all sinners. Ta ei, sorry? He didn't say, I'm the worst of all sinners. Ta ei öelnud, ma olen kõigist patustest kõige hullem. And everybody said, no, you got more people saved than anybody else. What are you talking about? Selleks, et teised ütleksid, mida sa räägid, sa saad rohkem patuseid päästetud kui keegi teine. Everybody knows that Paul believed this about himself. Kõik teavad, et Paulus tegelikult uskus seda enda kohta. And he's not saying this to get a compliment. Ta ei öelnud seda selleks, et saada mingit komplimenti. He's saying this to make a point. Ta ütles seda selleks, et teha nagu tuua esile see mõte. And the point that he is making is if God would love me, I know God will love you. Ja see mõte oli selles, et kui Jumal armastas mind, siis ma tean, et Jumal armastab ka sind. If Jesus paid a price that affects my life, I know it'll affect your life. Ja kui Jeesus maksis hinna minu elu eest, nii et see mõjutas minu elu, siis ma tean, et ta saab ka mõjutada sinu elu. And he said, God sent Jesus to save sinners. Sorry? God sent Jesus Jumal saatis Jeesuse, et päästa patuseid. to save sinners. Yeah. This is why he came. See oli see, milleks ta tuli. And I think this is what is part of what made Paul so effective for God. See oli see, mis tegi Pauluse nii efektiivseks Jumala jaoks. This is what made Paul so bold. See oli see, mis tegi Pauluse nii uhkeks, julgeks, It's because he knew this is great. sest ta teadis, et ta on suurepärane. And I want to challenge you tonight. Do you know that your salvation is great? Ma tahan sind nagu üles kutsuda, üles õhutada täna, et sa teaksid, et sinu pääste on suurepärane. Do you know that God has done a miracle in your life? Kas sa tead, et Jumal on teinud ime sinu elus? He's made you something new. He's made you something amazing on the inside. Ta on teinud sind uueks, ta on teinud sind kellekski imeliseks seest. And maybe you're not perfect, Võib-olla sa ei ole täiuslik, but you are loved by God and you are called his child. aga Jumal armastab sind ja sind kutsutakse tema lapseks. And Jesus has paid a price so that you can have the blessing of God. Ja Jeesus on maksnud hinna, et sina võiksid saada Jumala And õnnistuse. if you will believe that, Ja kui sa usud seda, this is going to begin to work in your life and it's going to change your life. siis see hakkab tegema tööd sinu elus ja muutma sinu elu. Do you know how amazing it is what God has done for you? Kas sa tead, kui imeline see on, mida Jumal sinu jaoks on teinud? And then the second part to that statement is this. Ja teine osa sellest on see järgmine. It leads me to this question. See juhib mind selle küsimuse If juurde. you know how amazing it is, Kui sa tead, kui hämmastav see on, then why aren't you sharing your faith with everybody that you know? miks sa ei jaga oma usku kõigiga, keda sa tunned? Why aren't you telling the world how good God has been to you? Miks sa ei ütle, et kui hea Jumal on olnud sinu vastu? Because it's amazing. Sest see on imeline. If God will do it for you, he'll do it for anybody. Kui Jumal tegi seda sulle, siis ta võib seda teha kellele iganes. If God can change your life, he'll change anybody's life. Kui Jumal sai muuta sinu elu, siis ta saab muuta igaühe elu. And if God can love you and all your mistakes and failures, God will love anybody. Kui Jumal saab sind armastada kõigi sinu vigade ja puudustega, siis Jumal saab armastada keda tahes. Paul believed this. I believe this. Paulus uskus seda, mina usun seda. Do you believe this? Kas sa usud seda? That God can save anybody, anywhere, at any time. Jumal saab päästa igaühe, igal ajal ja ükskõik kelle. Yeah, amen? I believe it. Ma usun seda. I believe it. And if you're praying for your friends, Ja kui sa palvetad oma sõpradele, God is going to give you opportunities to speak into their lives. siis Jumal annab võimalused rääkida nende I eludesse. was just talking to somebody on Sunday. They said they had an opportunity to share their faith with somebody and they gave their heart to Jesus. I just talked to somebody on Sunday Räägi lihtsalt kellegagi pühapäevast. and Mina rääkisin kellegagi pühapäeval. they shared their faith with somebody Ja nad jagasid oma usku, and that person got saved. kellegagi ja see inimene sai päästetud. They received Jesus Christ as their Lord. Võttis vastu Jeesuse Kristuse oma isandaks. And they were so happy. They were pumped. Neid oli mitu. Ja nad olid nii õnnelikud ja nii üles tõstetud. Right? We got it? Are we on the same page? Right? This is what we need to be doing. See on see, mida meil on vaja teha. That is where we find our meaning in life. See on see, kus me leiame oma elu mõtte. Right?
is when we share our faith with somebody, kui me jagame oma usku kellegagi, when we share what God has done for us, kui me jagame seda, mida Jumal on meile and teinud, that person said, would God do that for me? siis see inimene küsib, kas Jumal teeks seda ka mulle, And you say, yeah, I could pray with you. siis sa võid öelda, jaa, ma saan su eest palvetada And watch what God can do. ja vaata, mida Jumal saab teha. Man, that is what we're looking for in these days to come. See on see, mida me ootame nendelt päevadelt, mis on tulemas. Is that the people that are in your life hear from God. Et inimesed, kes on sinu elus, nad kuuleksid Jumalast. Amen? How are they going to hear? Kuidas nad kuulevad? Through you. Läbi sinu. Amen? You know, don't just say, well, God, speak to them at night before they go to bed. Ja ära ütle Jumalale, et räägi neile õhtul, kui nad lähevad magama. Right? Oh, God, you do it. Ära ütle neile, et Jumal, sina God, tee I'm praying seda. for the one that I love. Please talk to their heart. Open their heart. Jumal, ma palvetan selle inimese eest, keda ma armastan. Palun räägi talle, avada süda. And then we leave it all up to God. Ja siis me jätame selle kõik Jumala kaela. And we know that Jesus has already said, Ja- you go into the world, you preach the gospel. Ja me teame, et Jeesus tegelikult ütles, et sina mine maailma ja kuuluta evangeeliumi. Amen? And Paul is saying, if he would save me, he'll save you. Ja Paulus ütles, et kui tema päästis mind, siis ta päästab ka sind. Amen? If God will bless me, he will bless you. Kui Jumal õnnistas mind, siis ta õnnistab ka sind. If God will heal me, he will heal you. Kui Jumal tervendas mind, siis ta tervendab ka sind. Amen? Amen. This needs to be our message. See peab olema meie sõnum. This needs to be the thing that is declared as loud as we can, Ja seda me peaksime kuulutama nii kõvasti, kui me suudame. so that the whole world will hear and know Jesus is Lord. Et terve maailm teaks, et Jeesus on isand. And so we need to proclaim Jesus as the Savior of the world. Me peame kuulutama Jeesust kui maailma päästjat. And we need to have this kind of a mindset Ja meil peab olema selline mõtteviis, that we each are going to be used by God in the kingdom. et igaühte meist saab Jumal kasutada Jumala kuningriigi heaks. This is how the early church exploded. See oli see, millest algne kogudus plahvatas välja. It wasn't because everybody just liked Peter's preaching so much that they all decided to come to church. See ei olnud nii, et igaüks armastas Peetruse jutlusi nii palju, et kõik otsustasid kirikusse tulla. That's not how the church exploded. See ei ole see, kuidas kogudus plahvatas. The church exploded by thousands of people in a day. Kogudus plahvatas kasvas tuhandete inimeste võrra päevas. Because the people were going out and saying, I'm a new person. Sest inimesed läksid välja ja ütlesid, mina olen uus inimene. Jesus has changed me. This is awesome. Jeesus on muutnud mind, see on imeline. I know that he is the Messiah. Ma tean, et tema on messia. He paid a price that we can have relationship to the Most High God. Ta maksis hinna, et meil võiks olla suhe kõige kõrgema Jumalaga. It wasn't Peter. See ei olnud Peetrus. It was everybody that was listening. See oli igaüks, kes kuulas. And each one would reach one. Ja igaüks jõudis vähemalt üheni. And then the church doubled. Ja kogudus kahekordistus. And then each one of them went out and got one more. Ja siis igaüks läks ja tõi veel. And the next time they came to church, it was doubled. Ja järgmine kord, kui nad tulid, siis kogudus oli veel kord kahekordistus. And then they all went out and they invited friends and family and the church tripled and quadrupled. Ja siis läksid nad veel välja ja kutsusid oma perekonnad ja tuttavad ja kogudus kolmekordistus ja neljakordistus. And in a few week period of time, they had thousands of people worshiping God together. Ja mõne nädala jooksul neil oli tuhandeid inimesi, kes ülistasid Jumalat koos. Not because Peter was a great teacher, Mitte sellepärast, et Peetrus oleks olnud vägev õpetaja, but because each one went out and shared their faith to everybody they met. vaid sellepärast, et igaüks läks välja ja jagas oma usku teistega. Because they knew how great of a salvation they had. Sest nad teadsid, kui võimas on see pääste. They knew how Mis teil on? amazing it was that what God had done for them. Nad teadsid, kui võimas on see, kui imeline see, mida Jumal on neile teinud. The Bible said that they had a unity in their faith. Piibel ütleb, et neil oli ühtsus usus Amen. And they were happy. ja nad olid And õnnelikud. God had provided. Ja Jumal varustas And neid. everything they needed was taken care of. Ja kõige eest, mida nad vajasid, Jumal And the kandis church hoolt. was filled with joy. Ja kogudus oli täidetud rõõmuga. They found their purpose by sharing their faith. Nad leidsid oma eesmärgi sellega, et nad jagasid oma usku. You want to find your purpose in life? Go out and be bold about your faith. Kui sa tahad leida oma eesmärgi elus, siis mine välja ja ole julge oma usus. Live in a way that everybody around you sees you are a child of God.
mine välja ja ela nii, et igaüks näeb, et sina oled Jumala laps. We need this kind of faith. Meil on vaja sellist usku. We need this kind of boldness. Meil on vaja sellist julgust. Don't put this on me. Ära pane seda minu peale. Don't just say, well, Barry, if you'll start preaching better, more people will come. Päri, kui sina rohkem paremini jutlustad, siis rohkem inimesi tuleb. It's not my job. See ei ole minu töö. My job is to teach the word, sure. Minu töö on õpetada sõna. But it's your job to go out and to multiply. Aga sinu töö on minna välja ja paljundada. Look at the way that Jesus made the example. Vaata, kuidas Jeesus näitas seda eeskuju. He said, the shepherd feed the sheep. Ta ütles, et karjane toidab lambaid. The shepherd doesn't make sheep. Karjane ei tee lambaid. The shepherd feeds the sheep. Karjane toidab neid. But sheep make sheep. Aga lambad ise teevad teisi And lambaid. so go make some sheep. Nii et mine ja tee mõned lambad. Go duplicate yourself into somebody else. Mine ja dubleeri ennast kellegi teisega. Go talk about Jesus. Mine ja räägi Jeesusest. Get married and have babies, whatever it is. Make Mine sheep. abiellu, tee lapsi, mis iganes. I want the church to grow. Ma tahan, et kogudus kasvaks. Amen. I'm believing God that we will have strong families. Ma usun, et meil on tugevad perekonnad. That we will have strong men and strong women who are serving God. Meil on tugevad mehed ja naised, kes teenivad Jumalat. We're going to be in complete unity Kui me oleme täielikus ühtsuses, as we go forward and we serve God together. kui me läheme välja ja teenime Jumalat koos, Because we're in this together. sest me oleme koos. You're not alone, Sa ei ole üksi. even though you might feel alone sometimes. Isegi kui sa mõnikord tunned ennast üksi, You might feel like you're the only one sharing your faith. sa võid tunda, et mina olen see ainuke, kes jagab oma usku. Nobody else has to do this, but I'll do it. All right. Mitte keegi teine ei tee, aga no mina pean seda tegema, okei. No, don't get that mentality. Ära võta sellist You need mentaliteeti. to have a mentality of what God has done for me is great. Sul peaks olema mentaliteet, et see, mis Jumal on teinud mulle, see on vägev. I'm amazed. Ma olen hämmastunud I'm sellest. so changed. Ma olen nii muudetud. And if God will do this for me, he'll do it for everybody I know. Ja kui Jumal tegi seda mulle, siis ta teeb igaühele, keda ma tean. And so go be bold about your faith. Nii et mine ja ole julge oma usus. In Philippians chapter 4. Ja Filippi 4. peatükk. Hallelujah. Philippians chapter 4, and I want to read starting with verse 4. Ja alustades salmist 4. And I'm going to read this out of the Message Bible. You got that? Ja. Message? Loeme Message Piiblist. And it says it this way. Celebrate God all day, every day. Tähista Jumalat iga päev, alati, igal ajal. I mean, revel in him. I mean, enjoy him. Ma mõtlen seda, et pillerkaarita rõõmusta temas. And so we need to celebrate God and we need to enjoy God every day. Me peame nagu tähistama Jumalat ja rõõmustama temas iga päev. And then in verse 5, it goes on to say it this way. Ja 5. salm. Make it as clear as you can to tell all that you meet that you are on their side. Ja tee see nii selgeks kõigile, keda sa kohtad, et sina oled nende poolt. Does that sound like a lot of the church today? Kas see tundub nagu sulle tänase kogudusena? No, Ei, because we are against what you do and we're against who you are. sest meie oleme selle vastu, mida sa teed ja kes sa oled. You are bad and you need to be good. Sa oled paha ja sa pead olema hea. But that's not what it says in the Bible. Aga seda ta ei ütle Piiblis. It says that we need to make it clear to everybody that we're for them. We're on their side. Aga ta ütleb seda, et sa peaksid tegema selgeks igale ühele, et sa oled nende poolt. In other words, God loves you even if you don't accept him. Sa peaksid ütlema, et Jumal armastab sind isegi siis, kui sa teda vastu ei võta. He still loves you. Ta armastab sind ikkagi. Jesus still died for you even if you never accept him. Jeesus ikkagi armastab sind isegi, kui sa teda kunagi died vastu for ei you. võta. Ta suri su eest. Even if you don't accept him as Lord. Isegi, kui sa ei võta teda vastu isandana. He's already paid a price for you Ta maksis hinna sinu eest, because he loves you that much. sest ta armastab sind nii väga. We need to be for people and not against them. Me peame olema inimeste poolt ja mitte nende vastu. The church shouldn't be saying all the things that we're against. Well, we're against homos and we're against gay marriage and we're against alcoholism. Ja koguduses sa mõnikord kuulete, et kuidas kristlased räägivad, me oleme geiabielude vastu, me oleme alkoholismi vastu, me oleme mis iganes vastu. Gambling and we're against prostitution. Me oleme prostitutsiooni vastu, me oleme mängupõrgutes mängimise vastu. If you ask people in the world what they know about the church,
kui te küsite inimestelt, mida nad teavad koguduse kohta, they'd be able to tell you more what we are against than they would be able to tell you what we are for. siis nad oskavad teile öelda rohkem, mille vastu me oleme, kui mille poolt me oleme. Is that God's heart? Kas see on Jumala süda? Absolutely not. Üldsegi mitte. God's heart is not, let me tell the world what I'm against. Jumala süda Is not. ei ole see, et ütle maailmale seda, mille vastu sa oled. No, God's heart for the world is, let me tell you what I'm for. Jumala süda on see, et las ma ütlen, mille poolt ma olen, Because I love you. sest ma armastan sind. And I love you so much that I've given my only son to pay a price so that we could have relationship. Sest ma armastan sind nii palju, ma andsin oma ainsa poja, et meil võiks olla suhe. And so I am for you to be healed in your body. Ma olen sinu poolt, et sa saaksid päästetud, saaksid tervendatud oma kehas. I am for you to be blessed in your finances. Ma olen sinu poolt, et sa võiksid olla õnnistatud oma finantside I am poolt. for you that you would have peace in your heart and it would guard, or peace in your mind and it would guard your heart. Ma olen selle poolt, et sul oleks rahu sinu südames ja sinu elus. I mean, that this is what I'm for. Selle poolt ma olen, That you would be happy and successful in all that you do. et sa oleksid õnnelik ja rõõmus kõiges ja edukas kõiges, mis sa teed. This is what God is for. Selle poolt on Jumal. But if you ask people in the world, they wouldn't really know what God's for. Aga kui sa küsid maailma käest, siis maailm ei tea tegelikult, mille poolt on Jumal. We need to tell them. Meil on vaja neile öelda. This needs to be our heart. See peab olema meie süda. That we would make it as clear to everybody that we meet that we're for them. Me peame selle nii selgeks tegema igale ühele, keda me kohtame, et nad teaksid, Let's et keep me oleme reading. nende poolt. Let's keep reading here in verse 5. Loeme edasi salmist 5. Working with them and not against them. Töötades nendega koos, aga mitte nende vastu. And helping them to see that the master is about to arrive and he could show up at any moment. Ja aidates neil näha, et isand võib saabuda et isand on saabumas. Ta võib saabuda igal hetkel. Our job is to let them know Jesus is coming. Ja meie töö on see, et me peaksime andma teada maailmale, et Jeesus on tulemas. And he could show up, so let's get ready, let's receive what he's given us. Et ta on ilmumas ja anname teada maailmale, et ta on tulemas, et nad oleks valmis. So that we could receive what he's given us. Et nad võiksid vastu võtta selle, mille Jeesus on meile andnud. Because he loves us that much. Sest ta armastab neid nii väga. He's changed my life and he can change your life if you just believe it and accept him. Ta on muutnud minu elu, ta võib muuta sinu elu, kui sa ainult ta vastu võtad. And I believe there's going to become a mentality in this city. Ja ma usun, et saab olema mentaliteet selles linnas. Not that Christians are idiots. Mitte nii, et inimesed peavad kristlasi idiootideks. But that anybody who does not believe in God would be an idiot. Mitte nii, et igaüks, kes usub Jumalasse, on idioot. Because why would you not want to accept this? Vaid need on idioodid, kes ei usu, sest miks sa peaksid mitte tahtma teda Are you vastu saying võtta? something? Are you preaching a different message? I don't want anybody. Ma ei taha mitte kedagi. I don't want anybody Ma ei taha mitte kedagi. to hear from you what we hate about them. Kuulda sinult seda, et mille pärast me neid vihkame. Ma ei taha, et inimesed kuuleksid seda. I want everybody that you know. Ma tahan, et kõik teaksid. When you talk about God, and when you talk about church, and when you talk about eternal life, Kui sa räägid kogudusest, kui sa räägid Jumalast igavesest elust, that you talk about what will bless them and that we are for them. et sa räägid sellest, mis õnnistab neid, mis on nende pool. We are not judging anybody Me ei mõista kuhut kellegi üle, because we were all like them at one time. sest me oleme kõik üks kunagi. Amen. Saame olema üks kunagi. We all used to be like them, Me kunagi olime kõik sellised. right? We're pole nii? not better than them, Me ei ole paremad neist. but we've just received what Jesus has provided. Me lihtsalt oleme vastu võtnud selle, mida Jeesus on meile andnud. That's the only difference between you and somebody who is not a believer. Sest see on ainus vahe sinu ja kellegi vahel, kes ei ole kristlane. Is that you have received what God provided and they haven't done it yet, Sina oled lihtsalt vastu võtnud selle, mida Jumal on pakkunud, aga nemad ei ole seda veel teinud. but they will. Aga nad teevad. If you will give this, if you will show this gospel in the right way, Kui sa näitad seda evangeeliumi õigel viisil, your friends, your family, your colleagues will come to know Jesus. sinu sõbrad, sinu kolleegid, su pere saab tundma Jeesust. And so we need to be sure that this year
me peame olema kindlad, et see aasta, that we celebrate God all day, every day. et me tähistame Jumalat kogu päeva, iga päev. I mean, get happy in God. Ma mõtlen sellega seda, et ole rõõmus Jumalas And make it as clear as you can to everybody that you meet ja tee see igale ühele, keda sa kohtad, nii selgeks, kui sa saad, that I am for you and I'm not et against ma you. olen sinu poolt ja mitte sinu vastu. Amen. You might not know everything I know yet, Võib-olla sa ei tea kõike seda, mida mina juba tean, but I'm telling you, God loves you so aga much. ma ütlen sulle, et Jumal armastab sind nii väga And He wants to help you through this crazy life. ja Jumal tahab aidata sind sellest hullumeelsest elust läbi. Amen. We have help and we're not alone. Me ei ole üksi, meil on aitaja. Amen. And let people know how much God loves you. Ja las Loves them. inimesed teavad, kui palju Jumal armastab neid. Make it clear. Ja tee see kindlaks, And I'm telling you, selgeks. every time we come to church, Ja ma ütlen sulle, iga kord, kui sa tuled let's kogudusse, come to church ready to worship God. siis tuleme kogudusse valmis Jumalat ülistama. Let's come to church knowing that we've invited 3 or 4 people and we're really hoping they show up. Ja oleme kindlad, et me tuleme, me oleme kutsunud 3-4 inimest ja me tõesti loodame, et nad tulevad. And if they don't show up this week, we'll invite them again next week. Ja kui nad ei tule see nädal, me kutsume nad järgmiseks And if nädalaks. they don't come next week, then we're going to invite them again the next week. Ja kui nad ei tule siis ka järgmine kord, siis me kutsume neid üle But if järgmiseks they don't come nädalaks. after that, then we're going to stop inviting them. Ja kui nad ka peale seda ei tule, siis me ikkagi lõpetame oma kutsumist ära. No! This is so amazing. Ei, see on nii hämmastav, This is imeline. such an amazing thing God has done for you through Christ. Sest Jumal, see, mida Jumal on teinud sulle Jeesuse Kristuse läbi. You need to want to share that with everybody. Ja sa peaksid seda jagama igaühega. Amen. And so what do? You invite them again until they come. Mida sa peaksid tegema on see, et sa kutsud neid nii kaua, kuni nad lõpuks tulevad. And then once they start coming, then you start working on somebody else. Ja kui nad lõpuks tulevad, siis sa lähed ja tegeled edasi teistega. Amen. Have 5 or 6 people you're working on all the time. Olgu sul 5-6 inimest, kellega sa teed tööd kogu aeg. Just talking to them about God and all that He's done for you and inviting them to church. Räägi neile Jumalast, räägi neile, mida Jumal on sulle teinud, kutsu nad kogudusse. Making it clear to everybody, Christ Jesus is coming soon and He loves you. Ja tee kindlaks, et igaüks saaks kuulda seda, et Jeesus Kristus tuleb varsti ja ta armastab sind. Now in Philippians chapter 4, Ja Filippi 4. peatükk I'm going to read now verses 6 and 7. I want to read it out of the New Living Translation. ja salmid 6-7 ja ma loen seda New Living tõlkest. It says, don't worry about anything, instead pray about everything. Ära muretse millegi pärast, selle asemel palveta kõige eest. I love that. Ma armastan seda. Don't worry about anything, pray about everything. Ära muretse millegi pärast, palveta kõige eest. Say that with me. Ütle seda koos Don't minuga. worry about anything, Ära muretse millegi pärast, pray about everything. palveta kõige eest. Amen. What do you Amen. what do you do when your mind starts to worry? Mida sa teed, kui su mõte hakkab nagu muretsema? Well, I just think about it more and worry more. Ma lihtsalt mõtlen rohkem ja muretsen rohkem. No, we need to pray. Ei, me peame palvetama. Don't worry about anything. Ära muretse millegi pärast, Pray about everything. palveta kõige God pärast. will give you wisdom. Jumal annab sulle God will tarkuse, open doors. ta avab uksed. You start to worry, you pray. Kui sa muretsema hakkad, hakka palvetama selle asemel. And now we're talking tonight specifically about the people around us that don't yet know Jesus. Ja me räägime täna inimestest, kes ei tunne Jeesust. And so when we start to worry about them and what's going to happen to them and what are we going to do? Et kui me hakkame nende pärast muretsema, et no mis nendest saab ja mis nendega juhtub, Pray. palveta. Pray for them. Palveta nende eest. Pray for them. Palveta nende Pray eest. that God will use you to touch them. Palveta, et Jumal kasutaks sind, et neid puudutada. God, give me an opportunity to speak into their life before it's too late. Jumal, anna mulle võimalust rääkida nende ellu enne, kui on liiga hilja. God, while I have this chance, Jumal, las mul olla see while I võimalus, have an opportunity, while I'm part of their life, et mul oleks see võimalus olla osa nende elust. let me have an opportunity to speak to them. Las mul olla see võimalus rääkida nende eludesse, Because life goes by so quick. sest elu läheb mööda nii kiiresti Amen. You know, and you never know. ja sa ei tea kunagi. Just a couple months ago, remember that accident with the boys that were driving and going very quickly in a car, and all 3 of them died. Paar nädalat tagasi oli see kuud tagasi oli see juhtum, kus üks auto sõitis väga kiiresti, seal olid mõned poisid sees ja kõik said surma. 18-year-old boys. 18-aastased poisid And now they are gone. ja nad on tänaseks läinud. And nobody would have thought
the day before that their life would have been over. ja mitte keegi päev enne seda ei mõelnud, et nad on järgmine päev surnud. And my question is, where are the people that God had put them on their hearts, but they did nothing? Ma mõtlen, et kus on need inimesed, kellele Jumal pani südamesse rääkida neile, aga kes ei teinud midagi. Because they were too embarrassed, they were too shy, they thought, well, what I have to say doesn't really matter. Sest nad olid liiga häbenesid liiga palju ja nad mõtlesid, et kui ma räägin, see ei tähenda midagi, et mis see ikka teeb. People that could have spoken to their mother and father to get them into church, and they could have brought their whole family. Inimesed oleks saanud rääkida nende emale ja isale, et nad võtavad poisid kaasa kogudusse ja kogu pere tuleks kogudusse. Why wasn't somebody there? Miks ei olnud kedagi seal? I believe that God was trying to reach those boys, those families, everybody. Ma usun, et Jumal püüdis jõuda nende poisteni, nende peredeni, igaüheni. But there were people that just weren't bold enough. Aga polnud inimesi, kes oleks olnud piisavalt julged. There were Christians that were just, well, I just don't want to push my faith on anybody. Ja võib-olla olid kristlased, kes mõtlesid, hea küll, ma ei taha kellelegi ma usku peale suruda. I've tried to talk to them before and they just didn't seem interested at all. Ma püüdsin neile rääkida varem, aga nad ei olnud üldse huvitatud. And then life is over. Ja siis elu on läbi. Let's be bold about our faith. Oleme julged oma usus. Because the people around you don't know that this could be their last day. Sest inimesed su ümber ei tea, et see võib olla viimane päev nende Now elus. let's pray, let's hope not. Palvetame ja loodame, et see ei ole nii. Let's hope that we still have time to get the job done. Loodame, et meil ikkagi on veel aega, et teha oma töö ära. But don't lie to yourself and think that, I have time, I don't need to do anything. Aga ära lase ennast petta mõttele, et mul on veel aega, et ma ei pea midagi tegema. We need to be praying and asking God to use us before it's too late. Me peame palvetama ja paluma, et Jumal aitaks teha seda tööd enne, kui on liiga hilja. And so we need to pray. Nii et meil on vaja palvetada. Pray. Palveta. Don't worry, pray. Ära muretse, palveta. And what do you pray? Ja mida sa peaksid palvetama? God, use me. Jumal, kasuta mind. God, use me. Jumal, kasuta mind. God, let me be your voice. Jumal, las ma olla sinu hääl. Let me be the one that can carry the good news of the gospel. Jumal, las ma olla see, kes saab rääkida sinu head sõnumit inimestele. Not that we're against them and not that they're bad people. Mitte, et ma oleksin nende vastu või nad oleksid halvad inimesed. But to share all the good that you've done. Aga et jagada seda head, mida sina oled teinud. God, help me to put it in a way that would bring so much change to their life. Jumal, aita seda teha sellisel viisil, et see tooks need muutused nende eludes. God, help me to share about you in a way that would open up their eyes, that they would see they need Jesus. Jumal, aita mul teha seda viisil, et nende silmad, nende kõrvad avaneksid ja nad näeksid Jeesust. And people are not going to receive Jesus because you try to scare them into it. They're going to receive Jesus because of love. Inimesed ei võta vastu Jeesust sellepärast, et kui sa üritad neid hirmutada. Nad võtavad Jeesuse vastu sellepärast, et nad näevad seda armastust. Amen. Love is what's going to win people. Armastus on see, mis võidab inimesed. Love is what won you. Armastus on see, mis võitis sind. Love will win them. Armastus võidab nemad. When you know that when you are loved and when they know that they are loved. Kui sa tead, et sina oled armastatud ja nemad teavad, et nemad on armastatud. And so we as we enter into this new year, I don't know about you, but I have high expectation about what God can do. Ma ei tea, kuidas sulle, aga minul on sellele uuele aastale kõrged ootused, mida Jumal saab teha. We're going to see people's lives changed. Me näeme inimeste elusid muutumas. God is going to use you to touch somebody's life. Jumal kasutab sind, et puuduta kellegi elu. And man, what a joy it is to see somebody give their heart to Jesus. Ja missugune rõõm see on, kui sa näed, et Jumal puudutab kellegi elu ja muudab kellegi elu. The person I was talking to on Sunday was so happy. See inimene, kellega ma rääkisin pühapäeval, ta oli nii õnnelik. Because one person they knew got saved. Sest üks inimene, keda tundis, sai päästetud. What if we had that on a weekly basis? Mis oleks, kui meil oleks see iganädalaselt niimoodi? What if we saw that begin to be part of our life? Mis oleks, kui me hakkaksime nägema neid oma elu osana? Is that the people around us begin to just give their hearts to God on a regular basis? Kui me näeksime, kuidas inimesed annavad oma elu Jumalale regulaarselt. And then you know what's even more cool? Ja tead, mis on veel lahedam? Is when somebody that you tell about Jesus and they receive him.
et kui sa räägid kellelegi Jeesusest ja nad võtavad Jeesuse vastu and then they go tell 2 other friends about Jesus and they receive Jesus. Ja nad That's lähevad- a cool feeling. ja nad lähevad teiste sõprade juurde, räägivad neile Jeesusest ja nemad võtavad vastu Jeesusest, see on vägev tunne. Because now there's 3 people sitting in church because you were bold. Sest siis on juba 3 inimest koguduses sellepärast, et sina olid julge. This is what can change this city in no time at all. See on see, mis võib muuta selle linna hetkega. In this generation, we can change this city. Ja selle generatsiooniga me saame muuta seda linna. When we begin to declare the goodness of God, Me saame kuulutada Jumala headust. not carrying signs around the city about what we hate, Mitte rääkides sellest, nendest asjadest, mida me vihkame. God hates sinners. Jumal vihkab patuseid. God hates, whatever they carry signs for. Jumal vihkab mis iganes märki või mis God hates abortion. kannavad. Jumal vihkab aborti. God hates, God hates, God hates. Jumal vihkab. No, let's be for him. Ei, oleme nende poolt. If we will get them on God's side, we won't have to worry about all the things that God hates. Kui me oleme nende poolt, siis me ei pea muretsema selle pärast, mida Jumal vihkab. Amen. Because they're going to start living for God. Sest siis me elame Jumalale. No, they will start living. Nemad hakkavad elama Jumalale. Amen. They're going to start living for God. Ja nemad hakkavad elama It's going Jumalale. to be part of the lifestyle, part of a new generation. See saab olema elustiil, osa sellest uuest generatsioonist. Church can change the culture in the city. Kogudus saab muuta linnakultuuri. And so we need to be believing God for his very best. Ja me peame uskuma Jumalalt tema parimat. And don't worry, Ja ära muretse. but we just trust God that he's going to help get us through. Me usaldame Jumalat, et Jumal aitab meid läbi. And I've made a choice in my life. I'm not going to worry about anything, but I'm going to pray about everything. Ma olen teinud otsuse oma elus, et ma ei muretse mitte millegi pärast, aga ma palvetan kõige pärast. And we don't know what's going to happen in this year. Ja me ei tea, mis juhtub sellel aastal. I don't know what's going to happen next month or in the next 6 months. I don't know. Ma ei tea, mis juhtub järgmisel kuul või järgmise poole aasta jooksul. Ma ei tea Neither do you. seda. Samuti sina ei tea seda. But we don't worry and we don't get in fear about what we don't know. Aga me ei muretse selle pärast ja me ei tunne hirmu selle pärast, mida me ei tea. Right? We don't know what's coming. Me ei tea, mis tuleb. And so we have a choice. Do we get afraid? Ja meil tegelikult on valik, et kas me kardame Or do we go with some boldness and some faith? või me läheme usus ja julguses välja. I'm afraid what might happen to my body. I might get sick. Ei tea, äkki ma kardan ikka, et mis võib juhtuda ihuga. Äkki haigus tuleb. I'm afraid of what's going to happen with my finances. I might lose my job. Ei tea, ma kardan, mis võib juhtuda finantsidega. Äkki töö kaob ära. I'm afraid of what's going to happen in my marriage. We just might get a divorce. Ei tea, ma ikka nagu pabistan, et mis nagu sellest abielust saab, et äkki tuleb lahutus. I'm afraid for my kids because who knows what they're going to do. Ma kardan laste pärast, ma ei tea, mis juhtub nendega. Their friends, they're all crazy. Nende sõbrad on nii hullud. I'm just worried. I don't know what's going to happen. Ma lihtsalt nii muretsen, oi, ma ei tea, mis juhtub. Okay, do you want to live that way? Kas sa tahad tõesti elada niimoodi? Because it hasn't happened yet, Seda ei ole juhtunud veel. but you're worrying that it might. Aga sa muretsed juba selle pärast. Do you want to live that way? Kas sa tõesti tahad elada I nii? don't. Mina That's ei not taha. fun. See ei ole üldse You get vahva out of elu. bed in the morning and you're like, oh, geez, what's going to happen wrong today? See on päris hull lugu, kui sa hommikul ärkad üles. Jumal, ma ei tea, mis täna halvasti läheb. No, let's go with believing God for his best. Läheme välja ja usaldame Jumalat parimas. And if we start getting those thoughts of worry, let's say, no, I'm just going to pray about that. Ja kui meil tulevad need muremõtted, siis me otsustame, et lihtsalt palvetame selle Because it eest. hasn't happened yet. Sest seda ei ole tegelikult ju veel juhtunud. And so I'm going to believe God is going to help me through that. Ja me usaldame, et Jumal juhib läbi meid sellest. Oh, what if my friends die and go to hell? Mis saab, kui mu sõbrad surevad ja lähevad põrgusse? Okay, do something about it. Okei, tee midagi selles suhtes. Don't just worry about it. Ära muretse selle pärast Do ainult. something about it. Tee midagi selles suhtes. Go into this new year believing God can use you to help people see Jesus. Usalda Jumalat, et Jumal aitab sulle rääkida inimestele nii, et nad võtavad vastu Jeesuse, et nad näevad Jeesust. Don't worry about anything. Ära muretse millegi pärast. Pray about everything. Palveta kõige eest. Amen. Amen. Are you in fear about what's happened in your past? Kas sa oled mures selle pärast, mis juhtus su minevikus? No, because it's already passed.
ei, sellepärast see on juba möödas. Bad things happen, but I'm not in fear anymore Halvad asjad juhtusid, aga ma ei muretse, ma ei karda selle pärast enam. because it's in the past. Sest see on möödunu. The only thing that we're afraid of is what we don't know in the future. Ainuke asi, mille pärast inimesed nagu on mures, on see, et tuleviku pärast nad ei tea, mis juhtub Mitte mõrest, aga hirmust. Hirmus tuleviku pärast. Right? We're fearing what we don't know. Inimesed kardavad seda, mida nad ei tea. Let's put our faith in God. Paneme oma usu Jumalasse, Because you know what? He knows. sest tema teab. And if his word is true, that means he wants the best for you and me. Sest tema teab, mis on parim sulle ja mulle. If his word's true, that's what he says. Kui tema sõna on tõde, siis see on see, mida tema ütleb He tegelikult. said, I will bless you Ta ütleb, et ma õnnistan sind and I'll make you a blessing. ja ma teen sinust õnnistuse So I'm going to believe that ja ma usun seda. instead of believing that I might die of cancer this year. Mitte uskudes seda, või mitte mõeldes seda, et ei tea, kas ma suren vähki sel aastal. You know, I might lose everything I have this year. Või mõeldes, et ma võin sellel aastal kõik kaotada. Yeah, you might. Ja sa võid, But you might live aga sa võid elada and you might prosper ja sa võid olla edukas and you might win your friends to Jesus. ja sa võid võita oma sõbrad Jeesusele. So let's trust God for the best. Usaldame Jumalat parima suhtes. Let's face every day with an excitement. Läheme igale päevale vastu vaimustusega. Let's come to church every time with an excitement. Tuleme kogudusse igal ajal põnevusega. Believing God for his very best. Usaldades Jumalat tema parima suhtes. Knowing that this week I've done my part to help share Jesus. Ja teades, et sellel nädalal ma olen teinud oma parima usaldades Jeesust. Do your part. Tee oma osa. Do your part. Tee oma osa. Share your faith. Jaga oma usku. And people's lives will be changed. Ja inimeste elud muutuvad. Tell them what you are for, Ütle neile, mille poolt sa not oled. what you're against. Mitte seda, mille vastu sa oled. I know people that are afraid to come to church because they're afraid what they're going to have to change in their life. Ma tean inimesi, kes kardavad tulla kogudusse sellepärast, et nad on hirmul selle ees, et mis nende eluga võib juhtuda. Somebody I invited to church a little while back said this. Üks inimene, keda ma kutsusin mingi aeg tagasi kogudusse, ütles nii. I'm not ready to come to church yet because I like the way that I live my life. Ma ei ole veel valmis tulema kogudusse, sellepärast mulle meeldib, kuidas ma elan. And I said, well, so? Ja ma mõtlesin nii, Well, I don't want to change. aga miks sa muutuda ei And I taha? said, I didn't ask you to change. Ma tegelikult isegi küsinud sinu käest, öelnud sulle, et sa peaksid I muutuma. just asked you to come to church with me. Ma lihtsalt kutsusin su kogudusse. Well, I don't want to receive Jesus as my Lord because I don't want to change. Ma ei taha Jeesust vastu võtta oma isandana, sellepärast ma ei taha muutuda. He's not going to make anybody change. Jeesus ei pane kedagi vägisi muutuma. Right? That's mentality. We need to let them know we're not here to change them. See on see mentaalsus, mõtteviis, mis meil peab olema, et me ei taha kedagi muuta. You're not trying to change somebody's lifestyle. Et sa ei püüa muuta kellegi elustiili. You're just trying to introduce them to a God that loves them. Et sa püüad neid lihtsalt tutvustada Jumalale, kes armastab neid. Meet my friend Partel, God. Jumal, kohta mu sõpra Pärtli. He is a good man. Ta on väga hea mees. Partel, meet my God. Pärtel, kohta mu Jumalat. He loves you so much. Ta armastab sind nii väga. That's all we're trying to do. See on see kõik, mis me proovime teha. Tell me you don't need to change to come to church. Sa ei pea muutuma, kui sa tuled kogudusse. Well, you don't know what he's doing on a Friday night. Ja, aga sa ei tea, mis reede õhtul You don't sünnib. know where he went. Sa ei tea, kus ta käis. You don't know what he was looking at. Sa ei tea, mida ta vaatas. You don't know who he was with last night. Aga sa ei tea, kellega ta oli eile õhtul koos. It doesn't matter. See ei tähenda. I'm after him. I'm not after everything else. Ma ei ole tema nagu valvaja. You don't need to change to come to God. Ma tahan teda, mitte seda, mis tema juures on. All right? Okay. Anyway, I lost my point. So we need to look to God Me peame vaatama Jumala peale, to change the people. et inimesed muutuksid. I'm not trying to change them. Mina ei püüa neid muuta. But once they get to know God, they will want to change. Aga kui nad hakkavad tundma Jumalat, siis nad ise muutuvad. God's not going to make you do anything. Me ei pane, God will not make you do anything. Jumal ei pane sind midagi tegema, But you're going to want to. aga sa võid tahta seda. God hasn't made me do anything. Jumal ei ole pannud mind midagi tegema. God didn't make me come up here tonight. Jumal ei pannud mind siia täna õhtul tulema.
All right, God, I'll go, man. okei, Jumal, ma tulen siis. All right, okay, I'll say something. okei, ma ütlen siis midagi. No, ei, I want to. ei, ma tahtsin tulla. God didn't make you come to church tonight. Jumal ei pannud sind tulema siia täna õhtul. You wanted to. Sa tahtsid seda. People will want to get their life better. Inimesed tahavad, et nende elu muutuks paremaks. So tell them, you don't have to change. Ütle neile, et nad ei pea muutuma. You can live the same way. Sa võid elada samamoodi, nagu sa elasid. I just want you to know that God loves you. Ma lihtsalt tahan, et sa teaksid, et Jumal armastab Come and sind. see what's awesome about church. Come see what I like. Tule vaata lihtsalt, mis on hämmastavat ja toredat siin koguduses. Tule vaata, mis mulle meeldib. I want you to know Jesus like I know Jesus. Ma tahan, et sa tunneksid Jeesust nii, nagu mina tunnen I Jeesust. don't want you to change. Ma ei taha, et sa muutuksid. I just want you to know Jesus. Ma tahan, et sa tunneksid Because Jeesust, he is so awesome. sest ta on nii suurepärane. And if that is our heart, people are going to come. Ja kui see on meie süda, siis inimesed tulevad. When they know we're not trying to change them. Kui nad teavad, et sa ei püüa neid muuta. You want to party? Go party. Kui sa tahad minna peole, mine. Oh, you can't say that, Pastor. Oi, pastor, sa ei saa seda öelda. Don't say that because all our church is going to go party. Ära ütle sellepärast, et isandale ei meeldi peod. No, but if you know God, Kui sa teaksid Jumalat, if you really have developed relationship, kui sa tõesti oleksid temaga suhte arendanud, that desire to party will get less and less and less. see soov selliste pidude järgi läheb järjest väiksemaks. And so what is our job? Mis on meie töö? To just let them be in the presence of God. Lasta neil olla Jumala ligiolus. Let them see that he is amazing. Lasta neil näha, et tema on imeline. Let them know how much he loves them. Lasta neil näha, kui väga ta And armastab it will neid. begin to impact them just like it's impacted you. Ja lasta tal mõjutada neid nii, nagu tema mõjutas sind. Amen. This is our job. See on meie töö. This is what Paul understood. See on see, millest Paulus sai aru. When Paul said, if God would love me, he'll love you. If he would save me, he'll save you. Paulus ütles, et kui Jumal armastas mind, siis ta armastab sind. Kui ta päästis minu, siis ta päästab ka sinu. Hallelujah. That needs to be our heart. See peab olema meie süda. That needs to be our message. See peab olema meie sõnum. And we need to be bold in 2017. Ja me peame olema julged sellel aastal So I 2017. believe this is what God wanted me to share with you on the first Wednesday of this year. Ja ma usun, et Jumal on selle pannud minu südamesse sellel esimesel kolmapäeval sellel aastal. Go share your faith with the people that you know and the people you love. Mine jaga oma usku inimestega, keda sa tunned ja keda sa armastad. And if you will do that, Ja kui sa teed seda, you will see lives changed. siis sa näed, kuidas elud muutuvad. Amen. When we do it right, Kui me teeme seda when we õigesti, represent God the way the Bible says to do it, kui me esindame Jumalat nii, nagu Piibel ütleb, et me we can teeksime see seda, supernatural growth just like they saw in the book of Acts. siis me näeme seda üleloomulikku kasvu nii, nagu apostlite tegudes. Amen. I believe that for us. Ma usun seda meie I jaoks. believe that for our city. Ma usun seda meie linnale. I believe that for you and your life, that you will see God do great things. Ma usun seda sinu ja sinu elule, et Jumal teeb suuri tegusid sinu läbi. Amen. I believe. Ma usun seda. You believe. Kas sa usud seda? Amen. Would you Amen. stand with me? Kas sa tõuseksid minuga koos? I want to just pray over you tonight. Ma tahan palutada sinuga täna. Hallelujah. Father, I thank you for your church. Isa, ma tänan sind su koguduse I eest. thank you for the men and women who are here tonight, Jumal, ma tänan sind nende inimeste eest, kes on siin täna. that they are called by you, Et nad on kutsutud sinu that they poolt. have received you, and they've received your love for them. Et nad on võtnud vastu sinu ja sinu armastuse nende vastu. And Tänu. even in our weakness, you still choose to love us. Ja meie nõrkustes sa ikkagi otsustad meid armastada. Even though that we know that we can do better, Isegi siis, kui sa tead, et me võiksime paremini käituda, that you still choose us and you call us by your name. siis sa ikkagi otsustasid ja kutsusid meid oma nime pärast. Father, I pray that tonight that you stir in the hearts of each one of us. Isa, ma palun, et sa täna õhtul õhutaksid üles kõikide meie By südamed. your Holy Spirit, we would carry this message into our lives. Oma püha vaimu läbi, et sa paneksid selle sõnumi meie südamesse. That we would live in a way that we would share our faith with everybody. Et me elaksime viisil, et me jagaksime oma usku kõikidega. That we would not be ashamed. Et me ei oleks arad, But that we would do it in a way that would make impact and bring results. vaid et me teeksime seda viisil, mis tooks tulemused nende eludes. That we would let people know how much you love them. Et me laseksime inimestel teada, kui väga sa neid armastad. Lord, we thank you that you use us. Jumal, ma tänan sind, et sa kasutad meid. Thank you, Lord, that you use this church. Jumal, ma tänan sind, et sa kasutad seda We kogudust. pray for one another tonight, Lord.
isa, me palume täna üksteise eest, that you would use the people in this church, et sa kasutaksid inimesi selles koguduses, that you would use us et sa kasutaksid meid, to make an impact and to make a difference in other people's et lives. sa et sa teeksid selle töö inimeste eludes ja meie kaudu. And I thank you, Lord Jesus, that you are worthy of us making this sacrifice. Ja isand Jeesus, ma tänan, et sina oled väärt, et me teeme selle ohverduse. But help us to realize how much we have. Ja aita meil aru saada, kui palju meil on. Help us to remember what a great miracle you have done in our lives. Ja aita meil mäletada, kui suure ime sa meie elus So oled that we teinud. would be able to share this miracle with everyone else. Et me oleksime võimelised jagama seda imet kõikidega. We are not here for no reason. Me ei ole siin me ei ole siin ilma põhjuseta. We are here with a purpose. Me oleme siin eesmärgiga. Lord, use us. Isand, kasuta meid. Use this church. Kasuta, isand, seda kogudust. Use everybody that we know. Kasuta kõiki, keda me tunneme. That we would be your mouthpiece. Et meie oleksime sinu töö. That we would do what you've asked of us. Et me teeksime seda, mida sina oled palunud. Lord, I thank you for increasing your kingdom through us. Ma tänan sind, Jumal, et sa kasvatad oma kuningriiki meie läbi. That when we do this right, Ja kui me teeme seda õigesti, when we share you in the right way, kui me jagame sind õigel viisil, there will be lives changed forever. siis elud saavad igaveseks muudetud. We thank you for it. Ma tänan sind selle eest. Thank you, Lord, for what you are doing. Ma tänan sind, isa, selle eest, mida sa teed. Lord, we don't go into this year with fear. Ja isa, me ei lähe sellesse aastasse hirmuga We vastu. go into this year with great expectation. Me läheme sellesse aastasse suurte We ootustega. go into this year with an excitement. Me läheme sellesse aastasse põnevusega. We go into this year with peace, Me läheme sellesse aastasse rahuga. knowing that you are the King of Kings and you are the Lord of Lords. Teades, et sina oled kuningate kuningas ja isandate isand. And we thank you, Lord, that as we live for you, Ja isand, me täname sind selle eest, et kui me elame sulle, that you will do supernatural things through siis us. sina teed üleloomulikke asju meie läbi. Father, we lift up to you tonight those who we know that have not yet received Jesus as their Lord. Ja isa, me tõstame sinu ette täna need, kes ei ole veel võtnud vastu Jeesust oma isandana. Father, I pray that you are sending other people across their path to speak into their lives. Jumal, ma palun, et sa saadaksid õiged inimesed nende teele, et rääkida sinust. But Lord, I also pray that you would send us. Ja isa, me palume ka, et sa saadaksid meid. Send us. Saada meid. Hallelujah. Just declare that to light. Just say, Lord, send me. Ütleme seda koos. Isand, saada mind. Send me, Lord. Isa, Send saada us, mind. Lord. Saada meid, isand. Send me, Lord. Saada mind, isand. Lord, help us to be able to go into their lives and to tell them about you. Ja isand, aita meil minna ja rääkida nende eludesse ja aidata neid. Help us to do it with positive influence. Ja aita meil teha seda positiivse suhtumisega. I thank you, Father. Ma tänan sind, isa, selle Thank eest. you, Lord, for changing Ma lives. tänan sind, isa, et sina muudad elus. We will speak the words, you will change the lives. Jumal, meie räägime eludesse ja sina muudad need elud. And we Ma just tänan thank sind. you for it. Täname sind selle eest. Thank you for it. Tänan Thank you sind for selle it, eest. Lord. Thank you for people being saved this year in this church. Tänu sulle, isand, et sellel aastal saavad inimesed päästetud ja We're tulevad see believing kogudusse. you for the harvest. Jumal, me usaldame sind lõikuse We're osas. trusting you to move in these last days like you promised. Me usaldame sind sinu liikumise osas nendel viimastel päevadel. You promised that there would be no generation that would go by without seeing your power. Me usume, et ei ole ühtegi generatsiooni, kes läheb sinu väge nägemata. And I thank you, Lord, that you will show your power through us. Ja Jumal, ma tänan sind, et sina näitad oma väge meie kaudu. That people in Estonia, people in Tallinn, people in Pirita will see you. Et inimesed Eestis ja Tallinnas ja Pirital saavad tundma sind. Thank you, Lord Jesus, for doing Tänu a sulle, work. Jeesus, selle eest. Do a work in this city. Tänu sulle, et sa teed tööd selles linnas. Do a work in the people around us. Tänu sulle, et sa teed tööd inimeste sees meie ümber. And I thank you, Father, that we can be bold about what you have done. Ja isa, ma tänan sind, et me saame olema julged selles, mis sa teed. Because it is all good. Et tänu sulle, et see kõik on hea. It's all good. See on kõik hea. Oh, we're so thankful that you are good. Jumal, me oleme nii tänulikud selle eest, et see on hea. We are not afraid of you. We love you. Ja me ei karda sind, me armastame sind, isa. And you're so good. Ja sa oled nii hea. You're so good. Jumal, sa oled nii hea. Thank you. Tänu sulle, Jumal. Thank you that we have the privilege to know you.
tänu sulle, et meil on eesõigus sind tunda. Thank you that we have the privilege to have you be a part of our lives. Tänu sulle, et meil on eesõigus olla osad sinu elust. Oh, you are so good. Tänu sulle, Isand, et sina oled nii hea. You're so good. Sa oled nii hea. Now help us to share this with others. Jumal, aita meil jagada seda teistega. Oh, thank you, Lord. Thank you. Tänu sulle, Isand. Tänu We sulle, Jumal. trust you to grow this church. Me usaldame, et sina kasvatad seda kogudust. This is your church. See on sinu kogudus. You will grow your church. Jumal, sina kasvatad oma kogudust. Use us. Kasuta meid. Use us Jumal, kasuta to meid, help this church grow. et aidata sellel kogudusel kasvada. Use us to help your kingdom grow. Jumal, kasuta meid, et aidata sellel sinu kuningriigil kasvada. And we thank you for it. Jumal, me täname sind We selle give eest. you praise and we give you glory. Me anname sulle au ja kiituse. Hallelujah. Thank you, Halleluuja, tänu Lord. Thank sulle. you for what you will do. Tänu sulle, Isa, mis sa teed selle We eest. go into this year full of faith Me läheme sellesse aastasse täis usku and no fear. ja ilma hirmuta. No fear in Ilma Jesus' name. hirmuta, Jeesuse nimel. No fear in Jesus' name. Jeesuse nimel, ilma hirmuta. Hallelujah. Thank you, Lord. Tänan sind, Isand. Thank you, Lord, that we have your promise. Tänu sulle, Isand, et meil on su tõotus. Hallelujah. Tänu sulle, Glory to Jumal. God. Glory to God. Kiitus Glory Jumalale. to God. Au Jumalale. Amen. He is so good.